sing mburi. Aja yo. Pokoke sing ndelok tasku rek. Iki barang-barangnya wong-wong ya. Udah mati. Cek ngomong, cek. Oh ya. Nganu biasa lah. Kok enggak jelas. Kameraku ta iku? Ngerti, Peng. Yes. Karo water putih. Ngene, kan ngomong ngono resep ngene lho, ngene ngadeg rene. Rekam ning ngene. Sotenge. Kamera nganu. Iya, siap oke. Sik. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim Explore Nusantara sedang jelajah ke Gua Surawono yang terletak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, bisa dilihat ini guanya, ini jalanannya. Night trip, Night adventure. Ini keadaan gua apa jenenge? Surawono. Ya, Surawono. Jadi ini keong cek. Cek keong. Cek ini tak tuwa. Tak ketok blas. Anu botol lihat. Oh, ya aja ditinggal. Botolnya buanter ya. Main trip. Main trip. Kan kamu majang tak ngerekam sendiri ya. Iya, tak nang ngarep aku. Ojo sih ilang aku. Ya aku seneng ngarep. Iya. Main trip. Main adventure. Harus bawa botol ya, guys. Botol. Botolnya mati, Pak. agak ngono rek. Sopan. Botol tahanan lagi. Yo, ndorno sik ya. Si kowe botol. Siap, ya. Apa, Bu? Cek teles. Aburun teles ya. Gak wani anggo tas. Si bolangan. Kan iki. Nah, nyenter ning awakmu cek padang. Nyenter ning awakmu cek padang. Maksudnya. Buka ketok. Pinter. Kalem, Bos. Jalannya gak roto. Apa dah ngarep? Ya gak ketok. Sakit tadi. Rojaknya nterin Nomor loro itu Asih aku tak nyoba nang ngarep. Bang. Tak nang ngarep aku. itu padang misalnya kok. Gak cukup, guys. Astagfirullahaladzim. Keadaan guanya. Asik gak ngomong gimana nih. Lo suruh nek nyemplung. Kan ketok. Aku diono ulo ya, gak ya? Iki apik, guys, be ono apik. Apik ya. Awas nyemplung. Wis nyemplung kok. Malah mengguri gak ngomong kan. Ya sekalem. Nah, aku pengen raup, Rek. Hah? Pengen raup aku. Kok ning kono atus tengah-tengah yo. Sembarang wis. Gua pertama dhisik ya. Iki gua kepiro iki? Lah iki gua pertama. Iya. Iki banyu ya. Banyu kan apa? Oksigen tok. Di sini dulu terus sampai cara dulu.
Iku ngerekam. Ora sih lah, tintekno ning kene tutuk go. Memori lebok. Iya, Kamu memori. dia wis gede itu yo. Iya. Iya memori lali aku. Ban sampean kuat terus selama ini ngerekam. Iya tadi. Iya. Tim mulai kali. Iya. Ini udah kenapa ya? Tapi di sampean ya. Botol le. Butuh botol. Sik turun mungkin. Iku ono lampu dah. Oh, enggak. Mikir dit. Saya takut itu. Ya, ini gunanya botol. Tuh, artinya belok ke kanan. Enggak iso pancet. Coba ono banyune. Ono banyune. Iki nanti iki. Lurus. Orono. Buntu ya. Jadi itu hari ini 2 loro. Habis ini dua-dua. Itu sepertinya ada cahaya. Ah. Ada cahaya. Ini kemana ini? Lu buang antar ya? Ya, kita sudah sampai 22. Hati-hati ya, guys. Ngembon. Kan iku nih. Buka ayo. Ya, saya takut tak. Coba, tak nyelem. Itu gas yo. Gas yo. Itu lho. Ki terweti. Tinggalin kintir no. Gak teko sikilku. Dit, iki dit. Iki yang penting, Bro. Iki turun tak juga. Kapal-kapal lagi. Hah? Ini keluar gua 2. Oh, aman. Ayo main trip. Aku main trip. Ayo bareng main lagi nih, sini. Ini. Main trip. Lanjut. Halo. Main trip. Trip. Kamu sendiri ya? Temenan. Beli yang ono botol. Botol 5 tuh. Oh, panter. Lho ini ono ban. Laraan guys. Ih kecelak ih. Kok tambah ndek ya? Kita aku udah. Betul dah. Kene center. Sak ngerekam ya aku tak nang Itu kemburi. Ya, wis kene botol ya. Bisa gue foto. Wis aku nggawa apa nggawa tas to. Iya. Betul. Halo, rumah ya? Yo. Enggak kesok. Ya ketok, kanan. Ketok. Iki ana sepatu. Ya. Ini apa ya, Dik? Awas. Nunggu sih. Gak aku jadi udah aku. Tapi iki, hah? Ya besok apa iki? Enggak ketok nih, pasti mesti. Wis. Ketok ya? Ketok. Mau kamera? Ketok. Oh, gak metu lensa gitu. Terus sih. Selesai. Loh, ini aku guru tak sambut. Cara. Tambah jam. Mau iya baru.
Sik. Kudu iso ngomong tak gelang HP ini. Nduk. Duit 20.000. Bisa. Ketok ya, rekaman. Tok. Ketok. Yo. Di. Wis ngerti nang. Kecopet dah. Jadi iki terakhir iki. Ya ora sih. Telu. Loro, mari kita telu. Iki sing loro iki. Heeh. Kurang loro. Kurang siji sih telu tok. 45 kan soalnya saya. Iya. Lho 45 berarti gol 5 sih. Hah? Gol 5. Jadi emang ndone peraturannya 45. Nah, yang 45 itu berarti gol sing kelima. Iya. Iya kan? Iya tadi. Opor apa nih? Wedak, guys. Wedak. Settingan wedak. Siapa yang mau berani? Kumpul. Cek ini di situ. Apa nih, apa ini? Sepeda ta? Iya. Iki apa napa rek? Motor. Enggak. Jackson. Yo, ini ketok opo? Kan cek. Dibuntu rek. Dibuntu. Buntu, guys. Ya ini kesalahan ya vandalisme. Ya enggak boleh ini. Vandalisme. Enggak boleh. Saya nggak mau. Saya bukan anggotanya, guys. Oh, dulu zaman dahulu ada rokok, guys. Itu rokok. Gembun, guys. Jalannya mestinya harus buntu ya. Tapi gantung dah semua. Tuh, guys. Lempok. Manusia tak bertanggung jawab ini. Kalau buntu ya. Hah? Buntu misalnya. Jadi sorongnya loh. Apa? Iwak. Iwak apa, Dik? Gawat dia, gua apa ini? Detik gua apa ini? Oh, Dik. Gawat ini lo, diamnya bang. Ini sih. Iki lho. Biarkan dia lestari di sini. Lestari. Alamku. Ya, ini anak gunung. Ini buntu malih. Nyasar di bawah, guys. Oh, dulu ya. Bisa duduk lagi enggak? Bisa mengadep, tidak membungkuk. Ya, iya. Piring kan tisu. Yap. Aduh. Lagi meneng ayo. Apa sih? Iki yo, bawa naik sampahmu nih iki. Bawa naik sampahmu. Heeh. Nek gono bawa turun sampahmu iki harusnya bawa naik sampahmu. Apa ya? Ono lem G. Duh, kastol. Aduh. Kita pasang kuda terus ini. Kita ya, saya gini ya. Ketok. Gantian. Suah. Nanti nih. Pasang aku. Masuk dah. Ganti senter ya. Tapi seruet ini. Seruet. Ini terakhir belum. Ojo ya. Ya kan padang. Di Padang tak senter iki. Penelusuran gua lu kok buntu guys. Duh buntu. Ora belok. Delok iki. Duh, iku buntu temen ta. Banyune. Sak. Iya banyu e. Iki lho botol lho mili. Enggak, apa kencengnya iku? Wit ana wit. Ngiri. Oh iya sih delon. Delon. Nyiri ya. Kayak iku lho.
Sik. Nek sing iku sampe delok sik. Kencenge iku ana wit Buntu kok, Bang. Bun- Bener ngiri ayo. Buntu. Bajune gak milih kok. Ya milih iki mrene rene. Milih rene maksudnya. Ngason kayu. Tai-tai kayu wae. Langsung gulna. Cinta ini ternyata gak ngumpul. Oh, iso cecek. Sip. Lho nang kene sing ono HP lho. Gak guna. Tapi ini juga Mas Rojal ya. Oh, Mas Raja. dulu ya. Aduh. Barbar. Rojal barbar. Barbarian. Mati lagi. Karo ya sing tau rene sapa. Kok sunyi ya? Baca botol, Perhatiin geng. berarti beng cek kuat. Kuat. Ih, tak 300 meter jadi. Dono. Ngarep dulu. Jangan sampai, guys. Sampai ini. Ono iwak dulu. Jadi apa lho? Wis apa lho? Oke, Mas. Ronone gak? Yo. Nggih, Ini sisa nih. sisan. Rono kok sampe ku njemuk nganan ae, aja ngiri. Ngono. Kanan. Kan mentok duk to. Nggih. Kan mentok kok sampe blok mrene sithik, tengku merono beduk to. Kan dalane kan nyempal sing ngiri enek, kok sampe njemuk sing nganan ae. Kanan. Tasih tak gak nemu gak? Kanan terus tapi. Sing nganan terus sampe kita wis teko ngono. Piye? Tinggal aku gak iso atus ngono kan, Mang. Kate atus sabetas e. Ning kono mang tungkung. Mulane iki mung tak tututi soalé lah ya gak ngomong lek sing kono kok nganan rata-rata kan ana sing njaluke ngiri kuwi. Nggih. Dhisik. Kanan. Heeh. Kan beduk itu. Kan belok titik. Kan mentok nih tunggu sama urusan nih mentok. Sama jumuk sing nganan. Nggih. Langsung tak enteni kono. Dadat. Kok ada yang lambat. Baterai kok entek. Baterai lali tak kekno. Nok njaluk tas. Nomor bonsik ning ukure arek gantungan. Ono ta? Ono sih. Apa? Apa? Iku sing terakhir ini. Enggak ono yang terakhir. Oh, kono lho koyo gantung-gantung tali. Oh. Ono lho rek peti aku. Kene go perahu rek rek. Oh. Ayo belok mentok cedak. Apik rek ning ngene rek enak ono rasane kanggo tas. Iya ya. Iki nganan ya. Gak mentok. Wah! Mesti gak ketepung rek. Loh. Video nih. Wis ngale go mlayu, makan kaget aku mumbul. Milih kanan ya jadi, milih kanan ya. Iya, kok nganan kok. Guys. Oh ya bener rek, tas e gak digowo. Ya bener kita sih gak digowo, Rojek iki bikin was-was barbar aja. Barbar. Rojek ini bikin barbar kita loh. Iya. Enak Ikut nang ndi rek? Loh, nang ndi? Di botol yang dijak. Botol. Lurus, banyak milih lurus. Paling kanan kan ngiri terus Ando. Ngiri. Iya jare mang lurus terus merono mentok kanan. Baik kanan. Lho iki nganan pisan. Iki lah, itu peceng. Iki. Maksudnya apa lagi? Dilik no, botol. Disikno. Oh, gitu ta. Iki lho, cek ketok dhewe. Bapak enggak usah. Kan mesti rekam dhewe. Ojo rek, raiku rek. Iki ngerekam dhewe. Baru. Itu keluar. Loh, sudah pintu keluar, guys. Sudah keluar, guys. Tidak. Sudah keluar, guys. Ini memang sempit ya. Harus mendodok ya. Iya. Jalannya mendodok. Dan akhirnya. Akhirnya. Kayak atus ning kono mang ya kaitan yo. Iya. 4. Akhirnya. Lu Iwak.
Ndi? Mlaku mulih. Wis mari to. Wis. Wis sih. Iku ta sing kelima. Durung. Kan iki sih Ngarep. Lho, botolnya. botolnya mau tiarap sendiri. Mau lanjut botolnya. Ayo terus kono. Ayo balik kono. Nanti. Kono lho. Melbune. Sing kaitan. Kan balik aja lagi kene pegel kowe. Kok ngene rek? Di syuting nih ya kita sudah selesai menuntaskan. Iki piye mateni nih? Weh. Weh betulno weh. Weh guys. Oh, enak. Mantap. Ya. Mantap. Ini gak semili kono yo. Mantap guys. Ketok. Ayo. Ayo guys. Lho nek ngomong. 24 karena gua kelima dilarang. Ya, kita sudah selesai. 1 2 3 4. Enggak boleh kelima. Jadi kita kembali lagi. Yuk, lanjut jalan sikil. Waduh sih. Waduh. Gak didelok wong kloncem. Gak isin wong. Rayu wong, kita kan main trip. Ini jalan pulang. Loh, kok berubah tuh? Jam 10.